Alright, bwega sana murithiri wa Meru TV nuntu bwa kwina mbere kwigua uri kionini gia TV yaku na ibwega nuntu bwa kwina mbere kwigua uki ona kanya kwina mbere kwigua ugituwata mbaru gutuwatira na gutwikithia TV namba imwe ira yithiri twikina mbere kwigitamba na gwitigirira kunde kathetunika mu Meru na ibwega nuntu bwa gutuwatira ikagita kuraitha maramekiritu rito ndeni mangatheti ndena ngatheti ya The Daily Nation rukirirwe mundi murithiria ngatheti ino yethagirwa yina gichungu kia batari yani yethagirwa yina ikari yethagirwa yandikitwe ikiria mbeu kulingana na bwa yethagirwa ina gichungu kiumu lakini all in all tia tu inamba kwa tukirithiria mara methiritwe makimatirwo rangi ndeni ngatheti ino murithiria mwende na ara kiongo kinene kia ngatheti ino kiruria ri no we athie na mbere kwigua akiba gwithia no we abaringire nthi no we athie na mbere kwigua akiba gwithia no athie na mbere kwigua akibaringa nthi kurikana kiria aciari kagita no agakethiritwo kina mbere kwigua kithiaga no aka memories chia ana bago chithiritwo kina mbere kwigua kithiuruka kiongo na barabara na ara chukuruni ya Hillside Endarasha Hillside Endarasha Academy barabathie na mbere kwigua bagikuyaga utubura bwa tariki 5 mweri wa kenda mwankani wa 2024 na arende nyuma ya mwanka imunthi mwanka ko gutie na biuria biithiritwo bigicoka na gutie muntu ethiritwo kina mbere kwigua gicokagia biuria bia imbiongo yathie na mbere kwikarika kana no we athie na mbere kwigua agitema mwanki uyu kana mutino uyu wa mwanki uthie na mbere kwigua ukiumagira na arende kwithiritwo kwina biuria bingi muno na ana 21 bathie na mbere kwa bagiteye uturo bwao na mwanka kuthirwo ni utie muntu withiritwo kina mbere kwigua kiaragiria untu bubu rugono tukaruthe karatatini gatuna karatatini gatano ndeni ya ngatheti ino murithiria mwende wa Meru TV karatatini gatuna tukethea rugono rwa kurigaria ara cukuru ngiri imwe cia muingi ikwirikana ati ciena ana batakuruka 10 kira cukuru kiria chukuru nongiri wa chukuru yena ana uwe 10 students kana ana 10 yake ana 10 chukuru ino chia muingi rugono rwa tukana mbere kwa tukiruthagia karatatini gatunana ndeni ya ngatheti ino kuririkana kwina gang kana kora bethe bakina mbere kwigua bakithukagira magana mana na arantere chia kakuzi karatatini ya 10 no tukina mbere kwa tukithagiria ndeto ino karatatini gatuga tukethea Luke Kanyangarengu ditore muri kaora dikugaretionka Luke Kanyangarengu mtumuru wa miaka 51 na ora ndi nas na arantere cha West Pokot na ora thiritwa kina mbere kwa kina nkagirwa kiewa kana kina mbere kwigua agipewa award no ntupa kwina mbere kwa agipambana na tropical disease tukaina mbere kwa tukithagira rugonoru ndeni ya karatati gatathatu murithiria wa Meru TV utana utakagita kaingi gatuthi ndeni ya karatati gatwiri ndeni ya ngatheti ino na ara kuringana na ugima bwa mwiri kana kuringana na mandagitari bethe wakina mbere kwa bakionanagiria uthuku bwa ndawa chi keneta painkiller painkiller indawa ra we wanjire gutuma tumwe kiongo kaugerwe rwandukani ukathi ukagira painkiller tukurio ugatukuria wewe takao kururu ikiongo ukaugerwe rwandukani ukayuka nyo painkiller tukurio kuringana na expert kana kuringana na antu barabena utia ibethe tu bakina mbere kwa bakendenkana mukana wa kuntumira ndawa ino bakiuga itibateri kwina mbere kwa gwikinyawa muno ni antu barabena hangover kagita kaingi withagira muntu akuthiara ara kunywa kunyuma yenche na marwa kunywa tudoroko mtu ara kukunda interview yake ukunda interview kaba interview yake ugiukira rurukiri ukethira wina hangovers nyamure chita wa hangovers ntichi yenio lakini wokira wethira wina hangovers baingi bogoye bakaiba kagura ndawa painkillers bakathi na mbere kwa bakinyaga kuringana na World Health Organization ibethe tubakina mbere kwa bakiruta mukana wa ndeto ino ntububu kana ngova ino
kulingana na World Health Organization bethe bakina mbere kwigwa bakiuga tibwega akagita kara muntu ina mbere kwigwa kibithagira state ino kwigwa gitumagira ndawa ino nara bethe bakina mbere kwa bagitema kana bakiuga nithemaga ikareta kana niretaga mauthuku maingi nkuruki mauthuku mara maumba kwina mbere kwigwa magi affect muntu nyumani. Professor Margaret Oluka ora ni university kana ni umwe wa aritani na ara university ya Nairobi nethiritwo kina mbere kwigwa akiuga ati kinyoka kwigwa nchobi ne kwina mbere kwigwa igitemaga muntu akaigwa ena watita bubu ibwega antu bakaina mbere kwigwa bakerekanaga na gutumira penikila ino kwina mbere kwigwa ikiaragirwa arogo. Karatati ni gatuthatu turithia rugono rwa West Pokot Nurse urethiritwo kina mbere kwigwa kinenkerwa kewa kia Global Award naro kurekana tu ya Aramisi tariki 28 mweri wa 8 Luke Kanyangareng athie na mbere kwigwa ikaraganthi na ageni kuma tu Turku University na arantereche Finland arathie na mbere kwa kinenkeragirwa kana thie na mbere kwigwa aragiria mantu makonenie na haki cia kibinadamu na thie na mbere kwigwa gikunda wa award ino yathie na mbere kwigwa kinenkagirwa na cio ino ntu bakwina mbere kwigwa rutaniritie na muno nkuruki kumania na ethics ciake irethiritwe ari nacio. Kuririkana head of nurses uyu na arante chia Kanyakwal Health Center na West Pokot Mr. Kanyangarego menka 51 ethitwo kina mbere kwigwa agikenagirwa nuntu bwa murimo wake wakagitakara ethitwo kina mbere kwa gipambano nau ni na ora ethitwo kina mbere kwigwa akirwaga no wakagita gukonde rugono ruru karatati ni gatuthatu wagora ngathiti no kaina mbere kwigwa ukiruanaga Ruto nethitwo kina mbere kwigwa akinenkanagera mwerekera kiri guchinjia mantu ma UHC medics mweri uyu. President William Ruto nethitwo kina mbere kwa kithungagira na kwariria mantu mara governors bethitwo kina mbere kwa bakiaragiria na kinya ministry ya ugima na arethitwo kiuga Health Ministry of Universal Health Coverage UHC medics arethitwo kina mbere kwa bakaina mbere kwa bakinenkagirwa bakenenkagwa ngugichia gutura na bakaina mbere kwa bakendika na thirikari mweri-ini uyu. President ni athitwo kina mbere kwigwa kiuria thirikari cia county gutigira ati chikuina mbere kwikiwa tagambaru untu bubu na muno gutigira niko watambaru UHC baba kingo bakaina mbere kwigwa bagikaraga bwega. Karatati ni gatuna karereria Darasha tragedy na aramiji bado yethiritwo kina mbere kwigwa ikiriraga miji yethiritwo kina mbere kwigitagira machokio ma no we wathie na mbere kwigwa kiringithanagwa na kariri no wathie na mbere kwigwa kiringithanagwa na kwa kana gutoturo kwa ana baba bago imbi yoyongwa yathie na mbere kwigwa ikiumagira. Roy Bradon Mugo na ari mwana wenka wa Mr. Timothy Gikonyo na Esther Wanjiru ari grade ya 6 mweri-ini wa kenda tariki 5 mwanka mukuruku yathie na mbere kwigwa gikonanagwa na mwanki uyu na ara cukuru ya Darasha Academy ni utugo bobo ana kana utugo ni bobo ana bathie na mbere kwa baikuya mugo athie na mbere kwigwa agikuyaga gati kabangi kana tumbo itungi 23 athie na mbere kwa twikuyaga barabangi bathie na mbere kwigwa bakibe yangaga na bathie na mbere kwa bakiwataga nguma cia gutura na ende mwanka kuthiru woni gutie muntu ethiritwo kina mbere kwigwa gicoka gibiuria bira ciari bethiritwe bena bio atiriri no wathie na mbere kwigwa gikonanagio na mwanki uyu iku mwanki uyu womire na imbi yoyongwa yatemire mwanki uyu uthie na mbere kwa kiumagira kati kana kagitani waku gutina thirikari tena mbere kwa kibumagiria gutigira ati ni kweana mwerekera umuganu kana kwina mbere kwa igwekeragirio ubu na njira inkatha gutigira ati list ya chiari baba bakwina mbere kwa bakiona kioto hakuna
mantu mau bado methiritwe maikira karatathi ngatu ndatu 2027 polls no ithi nambere kwigua igichinda kana ikaura na kura kana kura 5 kana milioni 5 kana ntamugwanja chia antubaimbia ya kwa huko kwina antubaimbia milioni 5 kana ntamugwanja ya baraba yitu bakibandika gintu bora kuwa wewe uchinda antu kura ino no iteme muntu agachinda kana muntu agachindwa kwa ini kainambere kwikedi mainaga karatathi ni kamugwanja no tukuona Rais Ruto akinambere kwigua kiuga policies cia economic ichithite nambere kwigua ikinenkanagira kana giciaraga matunda na ara President William Ruto ethiritwe akinambere kwigua akimenagiria criticism ira chithiritwe kana akimenagiria rutero rigana thirikari rwaruthiritwe kinambere kwigua rukiruthagata rwaruthiritwe kinambere kwigua ukimenagiria thirikari yake na ara kuringana rais ethiritwe agitaria na kuga ati thirikari kumania na economic policies na ethiritwe kinambere kwigua igichiaraga matunda mwethire wa Meru TV karatathi gatunana no tukwethera cukuru ongiri imwe ira chithiritwe ikirikana china aritwa 10 kana bakunyira 10 ni untu mwanya untu borende bwethiritwe gukionekana to watibonene karatathi gakenda ni ethiritwe chia advert ya gogo karatathi ni 10 grid na kinya politics ira chithiritwe kinambere kwigichethawa na arante chia Kakuzi farmland ya bata ya bata betawa ukono na siasa ira chithiritwe kinambere kwigichethawa na ara Kakuzi farmland kuririkana gang yathie nambere kwigua ikithungagira Kakuzi farmland inambere kwigua ikinyangagia untu bora bukonekana ita siasa chithiritwe kinambere kwigikagira kurikana mweri-ini wa 5 tariki 29 gang ira yathie nambere kwigua yibikirite na machete na mathoka nditangi ibanga na into biu bionthe bithie nambere kwa bikiwetawa bathie nambere kwa bakithungagira na arora Kakuzi farmland na ara Kenol Town Murang'a County na ara bathie nambere kwigua bagitigira kana na bathie nambere kwa bakirutha ndariko ino karibu antu 500 bathie nambere kwigua ringirika kumania na untu bobo na nuntu bura bwethiritwe bukinambere kwa bukiaragirwa nene bukionekanaga indi ta siasa ira chithiritwe kinambere kwigichetha baguntu uko chia bata chia kwinyangia ira chithiritwe kinambere kwikimanagirwa karatathi ga 11 ni ndero chia kana ni opinion icho chithiritwe kinambere kwikiandikagirwa gogo muraithiria wa Meru TV karatathi ni 12 bado ni opinion ile yao na kile karatathi 13 bado ni opinion chithiritwe kiandikagirwa gogo karatathi ni 14 ni baroa kuma atongore bara batene kana history irathie nambere kwigwikirikana wa karatathi ni 15 murithiri wa Meru TV ni karearia mbio Mantuma County na ara Murkomen ethiritwe kinambere kwiguragia digital ID printers na ara nteche Bungoma ni karatathi ni 15 gaku murithiri wa Meru TV kumira karatathi 16 ndiona advert yao karatathi gatwiri Mantuma mbio The Voice ya kumiragu mbio ingi ukainambere kwigua kiona kumiragu cha The Voice chithiritwe kinambere kwigua ikiendeleaga mwanka karatathi ni 18 karatathi ni 19 ni the international ichi chithiritwe kinambere kwikiandikagirwa agago na ara kwirikana kuringo kwa bomu kwithiritwe kinambere kwigwitema miji Kathumba ikainambere kwigua ikiutawa na ara ntere chia Gaza karatathi ka 20 bado ni ndero chia Kimanthiguru chithiritwe kinambere kwigua ikiandikagirwa agago karatathi ni ka 22 ni mantu makona biashara imo methiritwe makinambere kwigua makiandikagirwa agago 23 ni mantu ma advert chithiritwe kinambere kwigua karatathi yaku leisure inambere kwigua karatathi ka 25 na kumiragu
advert china mbere kwa kilo kia karatati kaukange mwanka koya amantu makona sport na sport chichibeti kina mbere kwa kilo kaya mwanka karatati ka mwisho muritheria wa Meru TV ni mara methete makina mbere kwa magikagirwa uriro tu ndeni ngatheti ino bwa kumaruka ikuina mbere kwigwa oki thiaga ukagura ngatheti yaku na ukaina mbere kwigwa kana ukiona lembi ikiritwe uritu kintu kia kianthuri ndeni ngatheti ino ibura siasa chithetu kina mbere kwigitumikaga siasa igatumika kuthukiria ntu barabangi into biago kwangerekana ukethera mutongoria nuntu na kumeneria mutongoria urongi agatumana into biake bikaina mbere kwa bikinyangagwa kagita katwerekerete siasa kana kagita katwe siasa ni nuntu ciaci itakaciamberi ibwega atongore bakaina mbere kwigwa bagitigagira ati ibaukali into bia barabangi bautigira ati batikwenyangia into bia barabangi nuntu bwa siasa guchetha siasa itagirite kandi ino cia siasa timbega muthikiria na kinya unawo kaina mbere kwa gitumikaga unawo kaina mbere kwa kenagirwa ku enyangi into bia muntu uronge nuntu etimu pinzani wenu ugipewa kanyamu kanini uthi kwenyangi into bia muntu uronge nuntu etimu pinzani wenu ibwego kaina mbere kwa kithugane kaire ukayaburi ri ukakwewa into bibia kana ukakwewa into bibia ukwiro kenyangi ibiaku wewata ariori into bibia uthiete kwenyangia na kwamba ati ndhuku ukethira bangi nabo kana ukethira askari bangi no bakuratha kana ukarathirwa mantuni tama ukaina mbere kwigwa ukiugaga imbiyo utemete othino kwa ubwega tukaina mbere kwigwa tutautumira botho kunia siasa baraba kwenyangiria barabangi marieto baraba kwenyangiria barabangi into baraba guchetha siasa itagirite muraithiria na ibwega kaina mbere kwigwa kwere nkuona ntuba kiongozi fulani na haraka ontere chedharaka ntongore ba Muchomba Marigo baba na ntuba inya sana na mheshimiwa uyu Muchomba Marigo no mo watongore barabethe tubakina mbere kwigwa bakeweta wasana na haraka kaunti ira ya Tharaka Nithi na haraka ntere chedharaka no ntuba kwirutaniria kiri mirandi yo thina mbere kwirutaniria gutetheria kari imagine mutongori uyu uyu wetu mheshimiwa Muchomba atige utongoria ni lakini na kuthukia kanya kwina mbere kwa gitethegia kirimantu mwanya ara gukubatara ara akariba kumubatara akaina mbere kwa kibumagire tumuonete arambe ni mbingi sana kagita karantu baina mbere kwa bake watawe ni misiba na thiritwa kibumagiria gutetheria na thiritwa kina mbere kwa support na njira mwanya na muno nkuruki kira kithiritwa ginkinia na mheshimiwa uyu mheshimiwa Muchomba Marigo gutigira ati na thiritwa gikiranene mantu makoneni na kithomo na muno kwigwa ari ogo kagita kara kuina mbere kwigwa akibatarawa ni akari kogu akariba na harantere chedharaka rutikaina mbere kwigwa tugiteyaga miwi na mbi era wotiga ati miwi na nchoro na era iri nyuma twoguga twina mbere kwigwa tukithugana kagita kinya 2027 ya kinya twina mbere kwa tukirikana atongorete baba no ntu bamwe babara bethirite bakionekana bena utethe bunene kiri mugongo kiri akaribetu na harantere chedharaka na kwa ibwega mutongore toyo nenkere tukanyaga utongoria umba maybe kana mutongoria umba kurutira akariba kengugi bwega na bora kwagirite ntina bonge muthikiri na murithiro wa Kameme kana wa TV ya Meru TV ngawachokire nkatho chimwanya no ntuba kwina mbere kwa kithukia kanya ukarande kuthikiria mara tuwekirite uri tundeni ngatheti ino no ende bado mbere ntiumaguruka kwina one of my friends kana umwe wachore ba kwa bathie na mbere kwa bagichiara we munde butiwa buri ntu bwega bumagarukite ntamuenderete guchiarwa kwega kana kwina mbere kwigwa na kagita kega tawa Florence karibu frona ara kuntheori kaina mbere kwigwa ngikwendagira a very happy birthday uthina mbere kwa kuraga takirima ukienda wa ni murungu amwe na antu uthina mbere kwa kiwa wina mianke mingi sana upurukie kando nkurukia ngiri bukwera wako blow 1000 candles no uthina mbere kwigwa ukienda giro kirimantu monde mara kaina mbere kwigwa kiruthana kwa gwe munthi ntu yaku yokenera guchero waku tina gungi tuko kwina mbere kwa ngikwendagira a very 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 happy day na happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Florence, happy birthday to you. Okore okenda wane murungu
amwe nantu na bara bange bonthe bethiritwe bayoke nigwagira mbathiri ciago ntuye munthi bwinthema tukaina mbere kwigwa tukibwendagira a very 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 happy birthday kuma kiri niu kirigu na mbere kwangekuragia thina mbere kuthikiria na kureitha Meru TV. Good morning.